Salutare YouTube! Azi voi face singur un episod de Assassin's Creed. Dimi nu e cu noi. Bun. Deci suntem aici cu asta. Ce facem? Well, your numbers look good. Now let's make sure we can break your brain, all right? Ce vrei? I need you to move your head and look at these lights just here. Look up. Așa. That's it. Acum. Down. So far, so good. Let's get you up. Și vrei? So, welcome to the Sample 17 project. Before you get started, you're gonna need this. Mi-a dat o cască. Go. Testing, testing. 1, 2, 3. Hello. Da, ce aud, fă, ho. All right. Let's take a walk. Your file says you've done some Bun, memory și acum research trebuie să before, ne but ținem not to după this ea. extent, which is surprising. You're very good. The data streams are very stable. Impressive, right? This building is barely 6 months old, but Abstergo Entertainment has been a asta? studio for a few years, since 2010. Bine. Haide, fă. Maybe you saw Liberation? That was our first title powered by Animus Tech. That was just the tip of the iceberg. Soon, we'll be unveiling commercial Animus servers for the whole world to enjoy. They'll offer passive experiences, of course. Bun, edited imediat versions of după real asta history. o să But only filmez the un exciting episod de parts. And we think GTA we found the 5. perfect subject for our first full-length virtual feature, Caribbean Pirate. So that's your gig. It'll just take a minute, okay? Ce vrei tu? Well, thank you, Nancy. Bonne journée. C'est bon, tout est prêt. Magnifique. Merci. Stai franceză. This is for you. The primary tool of our trade. Your communicator. Bun, Power it mersi. up and give it a look. It's pretty slick. Da, hai, las vrăjelile, hai. Ce fă mai iepte. You might have noticed that security seems a little light Da, around here. și- That's because your communicator is your key to getting around. Bine, să-mi spuneți dacă vreți să continuăm provocările nebune și dacă v-a plăcut episodul. În sfârșit am ajuns. See that flashing wireless signal? It means you're hooked up to the elevator. I'll let you Tot do the ăsta honors. parcă nu? We're headed up to the Sample 17 studio, second floor. Bine. Na. Și cum mergem cu liftul? You ready? Let's go. Ce? Ah, there's the boss, Olivier Garneau, our CCO. I'll introduce you. Da. Bonjour. Salut Mélanie. Nu pot să dau skip la asta. Well, thanks. Have you met our new hire? Just started today. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17, the Kenway line. Hayden, Connor. Pirat, prostule. Arya. Nu m-a făcut furtuna. Very exciting. Welcome aboard. Mélanie, can we talk in your office for a minute? Just let me get this one settled and I'll see you in 5 minutes. C'est bon. Nice to meet you. So, Păi nu l-asculta, nu te duc la el în 5 minute, stai calm. we're diving into the memories of one very generous donor, Desmond Miles. We're pulling all the best stuff from his DNA. Mai And merge hopefully one day, mult. we can forge some fantastic experiences from what we find in there. Bine, pa. This pair of legs is John, one Mă, of the mi-a wizards dat tonight. inginerul He's ăsta. just fixing Soa. something for you. Not fixing, calibrating. Calibrating, right. So here we are, your very own Animus workstation. Bun, deci asta e biroul meu, cred. This is all Sau ce-o yours, fi el. so sit back, relax, and find us some good footage. If you need any hints or tips, the Animus is loaded with tutorial programs, so you'll have no problems. And I'll check in on you later. Happy pirating. Mersi. Well,
Welcome to Animus Omega. Ce? Ergo Entertainment's proprietary Proprietary ancestor memory memory research research tool. If you have any questions, comments, or concerns about how to Ce operate vrei? your Animus console, please contact your project supervisor, Melanie LeMay. You have been registered as part of the Sample 17 project. Your primary research target is Edward James Kenway, born March 10, 1693, Swansea, Wales. Calibration Bine, complete. All signs cum normal. dau și eu skip la All asta. systems optimal. Extra neurotransmitters activated. Gine. Hai deodată. Am dat de un tărum nou. Și? Ce e aici? Skip. Bun. Și acum începe jocul cu misiuni. Cu ditoce. Deci cam așa e începutul jocului. Bă, episodul ăsta cred că va fi de vreo 20 de minute. Cam așa. Și noi suntem cu ăsta care l-am salvat atunci. E plaja asta ce-o fi ea. Hai să vedem. O să fac și un episod de Dying Light mâine sau poimâine. Nu știu sigur. Văd că n-am timp. Bun, dăm skip. Așa, hai. Înainte să termin, vreau să vă zic să vă abonați la iLucky50. Învață să faceți lucruri de Minecraft. Chiar dacă joacă pe telefon e super fain. O să vedeți voi. Scrieți iLucky50. Are o poză cu un dragon ceva. Eu vă zice să vă abonați. E bun. Hola, ladies. Don't know these women, do you? No. They charge money for that kind of privilege. A few dozen reals for every hour of knowing. Keen to meet them? No, goodness no, I'm a married man. Married men are their forte, mate. Aha! Here's a purveyor of personal defences. I should acquire a blade for myself, Duncan, just as you have. This rusty razor's nothing to admire. Even so, I appear a mere kitten walking so close upon you. Perhaps a small dagger would suit me. Let's see what he's selling. Maybe I'll buy a sword too. We'll both jump rank. Oh, we'll be quite the pair, you and I. Twin devils. Lend us a few reals then. I did save your skin. Of course. Cheers. Bun. Deci, ne luăm. Doar asta puteam? Bine, da. Wow, deci mersi mult. Așa. Tot după asta trebuie să mergem mare. Still, it'll do in a pinch. Oh, Pufferduff. I have led us astray, Duncan. Oh no, Trebuie să man. mergem I'll give sus. us a better view. What are we looking for? A tavern. Sort of Bine. interior. My goodness, you're an agile chap. Every finger's a fish hook. Vrei să That's how merg you pe tell a aia? true sailor. Eu cum? A fine way to put it. E mai nebun asta. Haide. Urcă. Hai. Bă, ce băi mai jos. E. I think I see the place. We're not far. Hang tight. Oh, he's got me blind. Go, what do I do?
Tu-ți chelea, măi. Trecem cu acei cu săceanul, măi. Handicap malule. Handicap spartule. Boule. Vino încoace, fătu Dumnezeu, măi. Treia și eu încoace. Haide, Eliuță. Nați. Fraiere. You robbed the wrong man, mate. A fellow with dangerous friends. Bun. Avea 10 râci o fi astea. În fine. Hai la ăsta. Bun. L-am salvat pe acela. Hai. Ah, we've arrived. Take your time, I'll be just here. Fancy meeting no Welshman deep in Dago country. I'm English myself. Bun. Biding my time. Trebuie să vedeți asta. Este o faină faza. Lucky King George, having a piss pot like you flying his flag. Oi! Skulk! I've seen your face before. You's mates with them pirates down in Nassau. Shut your fucking gob or I'll fill it with shots, you hear me? Edward, is it? Bine, boss. Hey, I warned him. Bun. Și acum ne facem noi cu ăștia. Dă-i, fă! Dă-i! Nați. Nu, fraiere. Care mai vrea bătaie? You're not leaving me. I'll catch you up. Perro inglés. Luptă cu săbii? Bine. De asta mă descurc. Dar ce eu trebuie să bat pe ăștia cu pumnii? Nu te cred. Stai, neni, că nu merge așa. Cam așa se întâmplă, știi? Na. Altul. Next. Da, mare tu pe este ești tu, am văzut. Haide-ți-ai. Haide-i, Liuță, dă-i! L-am făcut pe asta. Na, nu mai înțeleg nimica de aici, dar în fine. Dar cât sunt ăștia, frate? Națe. Nați. Na. Ce aveți mai cu mine? Eu mă bag și cu 100 dintre astea, nu-i problemă. Națe. Mă faci să vă bat mai rău decât v-am bătut. Na! Te-ai pus cu mine, ești deștept rău tu. N-ai.
Națe. Na. Na. Naț. Na. 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 Ei, vă fac aici de râs, n-am ce face eu cu voi. Mersi, nenea, că mă aperi. Ce-ai, măi? Ne. Uai! Nu mai am viață, nu mai am viață, fac. Nașpet. Iar trebuie să mă bag cu ăștia. Încheie episodul aici, ne vedem data viitoare.